Omadini bersin. Kecha ko'pkarimizni ham oxiriga tashlagan. Olib keling, takani olib keling baqa polvon. Takani olib keling. Ravshan Qossobni 222 bilan To'raqo'rg'on mashhur atvasimiz Ravshan Qossobni 222 nomli oti bilan bugungi Oltin Zamin Ko'pkarisining mutlaq g'olibi Qurbonbek polvon omadlarini bersa. Chuvoq polvon bilan birgalikda ishlagan Chuvoq polvonga ham katta rahmat, omadlarini bersin polvonlarimiz. Qutlug' bo'lsin. Takani olib bergan polvonimiz omadini bersin. Yangi O'shanda hurmatli bizning qattaluvchilar, ko'ruvchilar, ko'kböri suyuvchilar. Bugungi bo'lgan Kasan sayдағы улақтың ең ақырқы сорының Айтулу Кәрім палванның инесі Құрманбек палван улақты жеткізіп тоқтатып берді. Ассаламу алейкум Құрманбек палван. Мен байқашымша алысырақтан көріп тартып қалдым сені. Жерден бір қырғызстандық балдар алып берді оқшы, чуақ бен балдара. Оштон Қарақұлжан чуақ палван алып берді. Maşallah. Bileğin küçük etmesin. Allah razı olsun. Toy qanday oldu Құрманбек polvon? Maşallah. Allah razı olsun. Bileğin küçük etmesin. Daha çoğ sorunlar kal. Айтулу Кәрім палвандың инесі Құрманбек polvon улақты тоқтатып ақырқы sorunu aldı. Maşallah. Allah razı olsun. Maşallah. Qırğızстанның palvanları bugün abdan жақсы iş көргөздü muna palvanımız. Бүркүттөйле чаңгелдеп алып атты жерден maşallah. Билеңе күчүң кетпесин иним. Ардайым ушундай жақсы. Эки элдин ынтымагы үчүн чоң улак чаап, бирөөңөргө сый көргөзүп, жақсы улак чаап жүрө бергиле. Бүгүнкү той абдан жақсы өттү, абдан жогорку деңгээлде жақсы маанайда өттү. Sorunlar da abdan жақсы көп koyup berdi. Maşallah polvonlar, bileğinlerden küçüңөр ketpesin. Maşallah. Rahmat polvonlar. Özbekistanlık tuğanlar, bir tuğanlarımız. Maşallah. Polvonlar, эки элдин ынтымагы боло берсин maşallah. Birgelikte ulak çağa berген. Айтулу Кәрім polvondун инisi Құрманбек polvon бүгүнкү маарекени токтотуп берди. Жерден pas alıp Чубак polvon алып берип, акыркы улакты токтотуп беришти maşallah. İyilikleri olsun. Heykelin ıntımağ ola versin.